Kayumeloni wasua sidilikite mwendoni wa saa 3 cia wiyo umundi twi wa keli wa matuko 21 mwei wa muonza mwaka wa 2021 ni na wikwatio kana kiwiyo cha kukende kwithwa kicha kwaila ina ukethena na udhocha ndini wa bilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti bilingi kwanzia ya meko tuna Teresia Mwende atamba kunengelelia mauvo alatemanengi wito alatukumbanesie ne bamwe na having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Our security agencies must do their job. President Ruto ayase yunongi na siko siambuli liva Kenya idhele ayase mevea ya usese ino ikunawu ya wayo. Kuwanda lame criticize na anga ingi lame criticize me criticize kindu mata yase nundu ta professor kaloke criticize isululu sia ward yake. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kutete tambia ya kunenga na isululu kwa community health promoters. IEBC etongo izo ni bwana Ethokon omanyekana yumetho ma Kenya onze na dunia mebalawi mwaka wa 2027 ni wokethe osia izu ndongo ya ikundi ya Gen Z Revolution mwingi kukulia IEBC yikithie mwene ndeni wane wa aki yake usakwanini kwina maundu maingi makoneti indo kwina ng'ei muno tukwarania ithio mbe nikenda tucianye na mubango wa indo cikwete kuya muno nicio witwo muno na maofisa mausesei matungulu na kathiyani kukulwa masiemane na alame unyamasya aimi na kung'ea indo syo bilingi wa maovo. Musesa mwendo twambelelia nekulyo yito ya umundi nukuona wito wa Musumbi Dr. William Ruto kwimivia ya usese 16 siambule liva Kenya tausia matunda na 10 uvungulu wa muwo. Nukuona wito wa Musumbi Dr. William Ruto kwimivia ya usese 16 siambule liva Kenya tausia matunda na 10 uvungulu wa muwo. Tumai kana iye na welesi wako nambani ya SMS ile 39115 kana mitandao ni yito ya mekumukaniliye ni tuikoso sungio wako. Kabindani kakwithitwe kuikosewa siko sya uvungulu wa muwo kumanwa na mbulili kwitha inyamasya ene nthi muno mbumbanio cia kiuteti yu President William Ruto ni wawetakana vena vata wa ene yanda kivathukanio kuka vamwe na kukwatiania undu muinyu yuto na kuthela aini na yeloko sama wendekethio maundu nthi ya Kenya etona kukilia ukwati wayo kufikia ndoto ya mwakane wa 2030. President Ruto ni wawetakana muvia wa usesei wa ilete kuikithia kana onthe alama ikonia na kulwa nduthi na kwananga muwo wa Kenya nimekiwa mbini na kosewa amatambia makimia otondo mwaka mweu kutuelesya. Ainena jila ukosa alivoti ya matambia la silikane nene yosete kuikithia kana ndoto ya mwaka wa 2030 ni yania. President William Ruto ni waweta kana thina munene ula wende na ukusi wa maundu ni mamu wetetwe ni amwe matongo ii na ene nthi kwithiwa maisi ya matambia makimia mayose wa alame utulamiao. And then we have goons. And then I don't know whether we want to say again, these are our children. The goons. So, you know, we really need to have a candid conversation about criminality, the rule of law, security of our nation. It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law. President Ruto ewetakana vena vata ene yanda kivathukanio kuka vamwe na kuswania kwa umwe undu thina uambululi ila siende na unamasya nthi utona kuthinikiwa na mituki undu vatonyeka. I am very happy that the last time there was an attempt for criminality in town and we stopped it. You know, many Kenyans agreed that no, it's now time for us to say no to people who want to ban our property.
And that is going to be the future. It's now clear that everybody, every sector of our society, the business leaders, religious leaders, political leaders, have all agreed that having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Ingi President Ruto ni wakulia muvya wosese ikutumania muwo na kosa matambia maima kimia kwa onde alame ukwatika na mayananga mali enendi undumwe na kulua nduthi. We have a consensus. Our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. You know, that is how we are going to secure Kenya's future. Even as we discuss this future of our nation in the context of what we are saying. Ilivotia vilingi wa maovo ndito wa mwaka mweu. Muthenya umwe tina wa gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kunenga ni isululu cia utethecia uthukumi wa matakitali manduani kana community health promoters CHPs. Gavana Mutula ni watetea walani uyu iweta kana serikali yake ineania cia kila matakitali ya makulitie nthini wa kikalo cha kusanya mawoni kwi enendi une tina wa amwe ma enendi na tongo ikuvuthisia walani uyu Otondo Jacob Chalo kutuelesia. Aina na mutongo TV nza ofisi wake oleva musine wa wote gavana wa kaunti ya Makueni ni waweta kana serikali yake ika kila mwenende wa kulia na kana aneani asio kulia ula wa kulwa ni matakitali ano ndini wasikalosia kumya maoni ma mwenende. Community health promoter aiso kwa ta motorbike kwa ta pancha quick ya mauta, it doesn't, the cost does not make sense. Na chok to me moment medicine isululu na mayo specific isululu menda sili ata na isululu sienda utwa wangaliko iba. So in one of the tayu ward leto wet Makindu ebingo nzambane Masonga Lene Kikumbulio North, you between e households na eso cover and olame cover in a day kano a month mundu ni 50 kilometers. Na unlike other counties even eto anengi CHPs baito mebuko because simba na machine sia udhima pressure, simba na machine simba na sia idhimi sia weight, and one of them is nearly 6 kilos. Kwa mubuko lama kuwa, which is a black bag, na ileto anengania through national government, mubuko is nearly 10 to 15 kilos of mubuko. So they have been burdened. Na nichoki tumi mana atukolili tumatethesi. So this is a product of public participation. Gavana Mutula ni wavia kwenda tongo yalame uvuthisia walanyo mambe kwelewa vata wawo kwa kwithia matakitali amethitwe ne vinda yumu muno ikavindani kala matwaisia maundu ma witi ndine waisio cia ndoani na ile Makueni tuikana nenzia na andu mami no budget, that is their budget, you took it to your account na nenzele actually twanenganie tena, but the procurement na branding has taken a long time. Kuwa ndalame o criticize na anga ingilame o criticize me criticize kindu matese nundu ta professor kaloke criticize isululu sia ward yake community health promoters alama kwa ti isululu na alama ward la yake na elenge vingoni andu make alangi relatives make maumete vingoni nzambani ward, and there's no doubt kana the distances are very big. Na tuikiu part of the reason ninetikile this plan nundu as a country nitwetikile community health promoters tumete level 1 kavindane kawingi Mutula ni waweta kana utena isulului serikali yake ni thitwe inengana otethio kwi matakitali ono kwivo kumanenga mavundisio kwa ile maboko mimo. Makueni has been credited nundu wa kwimba tutena kindu maternal deaths arising out of kindu postpartum hemorrhage nundu to encourage ibeti ikaenda sindusita antenatal clinics 8 mayukos ya na community health promoters animal monetization. So other than kumanenga mebuko, we have trained our community health promoters, we have certified them in some of the areas. Namo onaeka education ya andomadhi sibitali kana marifayo mao mono mezi owiti ondo ile nje kutumimena andawa community health promoter o newe wale tembo atona mena right ya referral pepa kadhanguma kuya ka referral. So you tuyeso twika kana ambulance na tulonji ambulance free ambulance in a app. Paiso twika kana mundu ne wathi koswa in the village.
community health promoter ni wale kwimba atonya ukura simu kana gatumia hapa ambulance kaitu nikana mundu suwithia ne wakua. The idea was not withia ne mekua awau. That was not the idea. Lakini kila muthenya maenda makasisi ibetila sio sia kana ibetila si expectant makathi ku visit. They are visiting households daily. Kuma bakaundini ya Makueni ngiripoti ya Mutongoi TV nitawa Jacob Chalo. Muteti wa chama cha Wiper Patriotic Front Kilioni mbunge cha Kibwezi West County ya Makueni James Kemanthi Baluka ni wathuthia mwika na ene nthima sekta kivathukanio kwithiwa amaikwatana kwambi semelati kivathukanio ya kwiyendesia iletona kumakwata ambao kwiyukilia kiukwati aine na kavindani kala wavika kutethesia sekta ya bodaboda musini wa Emali kwambisia mulati wa kuthosia mulati usu. Baluka ni waweta ni vinda ya tongo ikukwata ene nthimba ukuisila melati Ken Mulinge na Mauvo. Patrick Mwandano mwana kivila wa sekta ya bodaboda musini wa Emali vai weta kana makwata mbao kuisila melati meithwa matona kuyukilia ukwati vate kuveka kana kutumeka nae ni ateti. Tumetoka kwa siasa zile za kudanganya watu, lakini sasa sio kupewa samaki. Sasa hivi tumepewa dawani ya kuchukua nini? So sasa tumetoka hapa chini tuko mahali pengine. In fact ngilwanyile ba waya ne isi astima kana muona hata ngilwanyile ba waya ne isi astima ya mela ba huyu endelo rano kabutoru sawa sawa. Aina na kavinane ka James Baluka no wathuthia sekta ikwithwa maitho kuma kwa we kwikunekana kwithandasia mbeange mwamina kwikia mbesa cienyu banking daily for 6 months yune modi kuwa matatu ila mwenda kuwa nikenda withie after 6 months. You guys have grown, you have evolved from owning a petrol station to doing a different business. That is the dream we want to achieve. Bayenda sekta ifothokanyo kwa mbese melati ta ya kuyendesia kiukwati. Taisi station ye tiyenyu mwinyoka mundu wonde ukwenda a register na silingi maanaeli na ring no register o kanywa ta member alamba inoka the same day na discount ya silingi 3 niwenda kana tingo utithia ta member ambao kwa 3 shillings nundu ni wanyo and you can become a member onetha we wa probox o become member wa ba nikenda wanywa we ba ukakwata 3 shillings discount ya mautala onywa mundu longi wonde wa bodaboda twaisi onake a benefit from the same with the same discount ya 3 shillings. Now I mean no register the 10 shillings also sidi anwa onakuwe mundene. Mutongoi TV kuma Emali Makueni nyini twa Mulinge. Mwene kivila wa mwika ngwatanioni ya mwingi Gen Z Revolution na George Musyoka ni wakulenza mayo nyuvani na mivaka IBC kabindani kayende kwiyumba ni siosa kwani munene wukite wa mwaka wa 2021 yikithikana aki no nyuvi wa mwenenthi ni wane wandaiya aine na vilingi wa mauvo Musyoka eweta ethi wa venduthi kakosewa itina wosa kwani munene ikakosewa ethi wanza mende kanenga unyuvi wa mwenenthi mustali wambe uyo vo ni wathuthia enenthi kwende ya kuungama olumu eweta kana UNNthi ainge nimethitwe na muungamo mulumu kwa tene na ngelekanyo ya kuya Kilioni mbunge cha Olkalau County ya Nyandarua Osea Kimanzi nukutuelezea. Aine na vilingwa movonjo Musyoka eweta ethwa nduthi nitonya ukuzioza kwanini munene ukite ikethwa kabindani kalanza maonyuvani na mipaka IBC ikathiute na mawendi maenenzi yu aimienda nzama iyo nyuvani kabindani kayende kuyumbanithioza kwani munene wa mwaka wa 2021 kwigithia kana ni anenga unyuvi wa enenzi ndaiya nzama yao mipaka ausakupani na mipaka IBC itongozwa ni bwana Ethokon. Omanyekana yumetho ma Kenya onze na dunia mebalawi mwaka wa 2027 ni wokethe osiaizu nundu enenzi ni me ready kwika kio na kusakua mutongo yola mama bangi to sakua ethe mutongo wa Kenya kana musumbe wa Kenya kuthina mbe na mistake loto nya kwika nene ni ku make sure kana ni wanenge mwenenzi mutongo yola matasakuite kana utangaze mutongo yotewe bau nebo ukethe aweka makosala manene na nibo katumwa enenzi ma Kenya mokitana kubwana na kuika sindu ila itenzi kutwenda o mukulia bwana Ethokon
mwaminifu nzini wa thukumi wake ni kana weze kwithia akenya ni manengo ya kio na ni matengo mutongo yulamo mwene masakuite uyo vo George Musyoka eweta kana kumana etambia serikali kunenga enenzi makilo munge cha ulukala usindu kukunea mutongo wa chama cha serikali kula zinoza kwani munini kizione kiuchuma kithelu ni wona niwa kana muzumbu ile Ruto ni uyombaniti kutumia nzia ya kuzisenga enenzi kumukunea kura kwisila ilovia na zindu ingi kindu kila Musyoka kuweta kana gisa uzia matunda nundu wa uina munga mwenenzi aingi vanzi ya Kenya keu bwana Ruto na timu yake maneki wala olkalau ni kawaida yo na ni maso iye kwekau na ni tuwese mwaka wa 2027 wa Nairobi sindu cia muthembo zwike ethe ikuga kila bandu nze ya Kenya kuko kengeria enenzi ni kana wese kuthani masa kwa atongo yala make wewetete matatonyo tutege ni tuwese sindu ta kuthesya mathoa ma sindu ba Kenya sikethwa akathesya mathoa ma mauta maleu na sindu ila itumika ila basic situmika ni mwenenzi kila kwacha kiu ni tukeze na twi tayari lakini ndo thuria enenzi ona kiu kie kuona mathoa ma theswa ona kiu kie kuona twangwa na twasizengwata twikata twikala ina musimamo la twina guo na tukwetha twisikana 2027 ni one term na musongo yula tusakutopa ange tosakwa ni watu kasakwa manenge mbesa na tutema manenge mbesa avindani kau aikulia enenzi lembetani iya ukamba na Kenya kwa unene kwende ya kungamano lumu na kuika unyobi mwailuza kwa nini munene ukite kuyumia mbinguni zio tongo imudhuku na kuyewa muiyo wangalama ya mikalile enenzi ma Kenya ni masalukilie na yune mesi kila makwenda maivo wano ni sindu siya kwetu kuuni andao kuthuthia enenzi mokambani na mamwingi twede na musimamo su na kwethe atwezi kila tukwe girivoti ya vilingu wa movo kuma muzini wa mwingi kilio mungane ja mwingi katika undine ya Kitui oze yake manzi Mwene kivila wangwatanio ya tandithia sokoni watala na mitaboni Michael Ngao John ni wendekethia maofisa mausesei wanduani isioni sia Kangundo Kathiani na Matungulu kauntini ya Masako kwiyova kavyu kule kusima na nambuli lila yunyamasi ya aimi na mono kuongea indosyo John aine na niwaweta kana ungeiwa indo tawiki nyete mono vala indo siethitwe ikuwa na ngali muthemba wa Probox ayumi okulio kuyene nthi kwitha maiku na livoti ila mona angali tele kaisioni Boni Mutisia na Mauvo Michael Ngao weta kana wevataine nthi manenga na ilivoti kwe maofisa mausese isioni sia ndwani nilama kose ya maundu maungei kwithu ngeiwa indo ende na ikathi isioni sia Kangundo Matungulu ndumwe na Kathiani kwina maundu maingi makoneti indo kwina ngei muno na itu twita wita no pa aithi maitu aini ni masingane na ng'ombe na indi megwa mundu ukwasya akana mundu tutushuku kana noze atiitabia kwa mituki kana isembia kwa administration kana polisi o mituki ndu batomekana ingi kule maofisa ma polisi kukunekela kana kumondana ngale sinde no location sia ndwani kutwa isi ungei aiweta kana indo sithito iyo na kwikiwa ngali ni na nende kula ikwata iti na wakwatia na indi tuisianye na ngali ike iyo tembeanga kuo vyovyo Probox ngali isu bingi sia sene tuke kuisuku na ngali sia muthembo langu nekanye nike yera ya indo mundu tita tene undu tona indo sio ya tukatiania nacio tukamikwa cie sokoni kwa muno ng'ombe ciekuwa na ngali uwe nembe ni tawita no kwe minyombe mwithe na ngwata niyo na nyumba 10 mwitwata nia na atumia mamisi tukwata ni ithio mbe nikenda tucianye na mubango wa indo sikwete kuya muno ni cio yitwa muno kwina report muno indo kana ni mboje ano kana kusuve utandike wa indo tauni wa mataimi kuendekithia kana indo sioni nzove ku na muno kumano wa muthingithu withitwo ikwata indo mbingi sioni kiwathukanyo lembetania ukamba na indi ngisioka niwete undu wa mo wa wala mo kana cia nacia kina ulo wa kute ndema uthi atokete kwenda kumela undi enda kwacia aimi maitu mona ng'ombe igitota kana ithia cianya na ndagitari mituki na muno one witota era ndina nzio tona akunyita kishamba kuta ndagitari nikenda au ciacie ng'ombe sinundu dalili cia towa utafute ndema ni kwitota na kudia kauti hiyo atikwanda kwacia isianye na indo citu o mabo twende na usuvia indo nikenda indo citu tikatike twile chambe na kila nonete itinanga jeru kukovikia bau ni acia maboa be ni mande na uthea nundu okane
nundu cio ni yambiirie kwa na withio wambia kwa na kou maboni mande na uvari mande na uthea okila chimwa withio mabo matheangie na indo ni mbingi nundu andu no mekwisio kame kumatala matungulu kaundini ya Masaku nyene Twamboni Mutesia. Livoti ya kebo ni Mutesia niyo kututwa nthini wa uthumu na tuisokethia nthini we kulio yitu ni kana twosa usungi ongalikoni ili 395 nukuona wito wa musumbi Dr. William Ruto kwimivea ya usese 16 siambuli liva Kenya tausia matunda na kumino vungulu wa muwo twambililie ngalikoni ili 395 pe mundu kwetwa John Savali Matheo asia ekai ungiakasya usunu vungu mbuli liyamba uthela etwa Captain Waikanga Volleyball Laban Musyoka Ruto yake kuona Kenya tatumanu mbuli liye sauthela sithela atana ketha sivamea ulei eyoka manzo ni kuma Kalawane ungiakasya usunu vungu muthei etwa Miriam John wa Makele Secondary School mbuli liye sauthela inenge mbesa ni silikali iva mengaliko ya ulei usuni katu Musyoka kuma Malawa ungiakasya eka ye sauthela etwa Angeline kuma Kitui Ngutani Mutongo TV etwa silikali yake noyo ekwetemba umbulili wasisia maomba no matimulei no mo meuvame wa nembulili nikimasilikali matethia wana mbulili ethe watisia silikali Ruto atumite nziasi onthe kumina ulei na nuemetwe enda kwisauvia but amanye ni winukite 2027 usuni sufuna junior wa Kaiti Kilungu Kalongo kana Peter Mboya na wamuthia asia aye mavutu na tiaga sumava kana kosea mbe yodo wa supermarket vau vekithio mokite kuelewa usuetwa mbaito wa kekema kana chalo wa mbaito kuma kuyanga likoni sia kekema ni muvia nundu wa mausungio menyu yutu ambako saudhomo munini inde nitusyokethetie na mauvombe yange ndukathi vasa. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science ni tuitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambelile matuko miongole mwe wa Mwanza tuikibwezi kuthengena na tumene kliniki kwa chula sipitali wa kele matuko miongole na imoto Mombasa changa mwe katikati wa Cooperative Bank na KCB Bank oinge wa kele suwa matuko miongole na imoto ikathonzweni Ngomene Hotel duka namba 3 kungithanisia na posta wa katatu matuko miongole na ile tuimatiliko chambeo in kwa kingote matanisioni machangwa sei na kilele wa kana matuko miongole na 3 ikikimamboni Victoria Hotel kungithanisia na posta wa katano matuko miongole na anatu wote katikati watazama Agrovet na Cecil Butchery Marikitu Likeloni Wamboka na wathandatu matuku miongole na 5 tuikambwiti na Wakanzi Supermarket kungithanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chakwe kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash.
Usiaisa mwendoni twasiokethia vani Mutongo TV na uyu ni vilingi wa mauvo. Serikali ni yambia iseso ya kuthuima na kumina utumi wa sikala shisha kati wa sindwingi kiki yuka kumana na wongeleku wa mauvo kuveva va Kenya. Mwandiki munene muvyani wa uiti na wima wa mwenende PS Mary Muthoni aine na newasia utongoi wa Kenya nusangete undu sindu taisusi ulikwa vandhi ya Kenya kuisilandhi mutui nikanasiambe usamwa na kutumika ute na miao ane na yelevi kitethika kauntini ya Kiambu isesone ya kuthuima pakti ngili 17 cia sikala itembetikile na ile siethi wa musi umwe aikuria ala maseuva cia sikala na kuthoa kumanthi cianza kunenga utheu mwanya wa mbe na kwikithia sindu ila ciute wa masokoni ni mbitikilie ni makundi mausuviku wa mwenenthi. Charles Kitabi na mauvo. Kuongeleka kwa utumi wa ndawa cia kumila sievo sikala ya stima kana electronic cigarettes shisha na siendu ingi kwewetekana takuwa thothete moa ukivathukanio na vala yu serikali yikithitoni kia kugitana na ndawa hii kwa kusiemana na umo wasio. Ainenea thika kaunti ya Kiambu mwandiki munene muvyani wa uima wa Mary Muthoni evindani jila ukuthuima skala ila ikwisililwa tandhuku ni wasia kana ni kukwisililwa siendu mbingeni likava Kenya na nsia siute na miao. We are asking all the other security teams to work very close with the Ministry of Health to ensure that this menace of drugs and substance use has reduced in our society. And indeed, if you look at the demographics and also the figures, in the urban areas, this issue of tobacco is really, really high. And not just cigarettes. We are also talking about the novel products that are in the market. When we talk about the electric cigars, we are also talking about the pouches. We are equally talking about vapes. And we are insisting that any product that is going to come into the country must meet the standards that we are requiring to be in this country. But right now, we are very keen about enforcement. Enforcement is the word. And we are not going to relent until we get that 8% that we have of tobacco use in our country going down as low as 2% or even nil. Kavindani kaumu vya wakoti va Kenya ni waikithia kwambisio kunikili ni kana kusiema undo siendo ilikava Kenya kwanzia itembitikilie na kana nisianisie metalatala ila ya ilite ikiwa muoli wa kana excise duty stamps. Procedurally, then they would pass them to us for us to conduct investigations in regard to the tax issues. The continued use of our seals, our stamps, just like the production of the cigarettes and other products, which might be fraudulent, similarly too is the use of the seals and the stamps. Di livotia vilingi wa mauvo Mutongo TV, Nita wa Charles Kitavi. Munene wa maminista ulani we minista wa maundu manza Musalia Mudavadi ni umewitano wa kuungamia kaula wende ndi ya Sudan aina naomba noni wa IGAD ula watoa iwo munde ni wasakana ngusa na isu esiyetete ukono munene kwa enendi vamwe na uvungulu wa mu wa Afrika yodhiloni wasua minister ni waende yana kwa siakana ndi ya Kenya yende na ukwatamba wikundi ya IGAD kuisila unena ni ya wavamwe no kana kuikithia ndi ya Sudan ni ya kwa tamuwa. Today's gathering underscores our collective determination to address the suffering of Sudanese people by advancing a coordinated diplomatic and political strategy to end one of the world's gravest humanitarian and security crises. The risk that competing geopolitical interests may reinforce military approaches and undermine credible mediation efforts remains real and must be actively mitigated. Our collective objective must be to strengthen African-led mediation
while ensuring close coordination and complementarity with the broader international community. We must carry the voices of millions of Sudanese people who yearn for a nation defined by peace, justice, and the rule of law. The future of Sudan must be secured through an inclusive and transparent political process that reflects the diversity of the Sudanese nation. Accountability and justice must underpin any sustainable peace. Peace without justice is inherently fragile. A new Sudan cannot be built on the foundations of impunity. Those responsible for violations of international law must be held accountable. Kenya therefore remains ready to provide diplomatic space and good offices, facilitate dialogue, support humanitarian efforts, and work closely with IGAD, the African Union, the United Nations, the Quintet, and all partners committed to a peaceful resolution of this conflict. Ni saa 3 na dakika 3 muthia wa bilingi wa mauvo waitwa ninye Caroline Mwenu wa Muteti na netho nditethania sana Teresia Mwende ula wonengelela bilingi kwanzia ya meko YouTube ya moko ni ma Susan Kavili au nengelele ukunikili ubwanzeve. Ni naokethiana na thote anthini wa kilungu cha ukunikili wanzeve nye nitawa Susan Kavili. Kaunti ni ya Masaku mthenyani wau ni wakatatu kwikwatwa kwithwa matunasua uviovu ikwatwa kwitha katandikili 14 kufikia 26. Kaunti ni ya Makueni kwikwatwa kwithwa matunasua uviovu ikwatwa kwitha katandikili 16 kufikia 29. Kaunti ni ya Kitui kwikwatwa kwithwa matunasua uviovu ikwatwa kwitha katandikili 15 kufikia 26. Kaunti ni Iluvi kwikwatwa kwithwa matuna usisivu uviovu ikwatwa kwitha katandikili 14 kufikia 26. Na muthia kaunti ni ya Mombasa kwikwatwa kwithwa usisivu munini masani ma kioko sua masani ma muthenya uviovu ikwatwa kwitha katandikili 21 kufikia 29. Muthia wa ukunikili wanzeve nyene twa Susan Kavili tiwanesa.